Kua waru wiki tēnei ware a hākinakina o kua tūwera ki te pokapū o Nga Motu. We are just a little over 8 weeks running, and yeah, we're seeing all the wins, all the small wins, and hopefully some more to come. Ko Letitia Graham uri no ngā whānui tētahi o ngā kaiwiwi ki te ware wakapakari tīnana a Push Fitness. Ei tāna nā te ware tapawara tau i ara I ki te whakatūwhera I tēnei a uru. What inspired us to create Push was that we wanted to take a more holistical approach to fitness. So our gym is centred around hauora, so te whare tapawha, and we wanted to tap into that. We really focus on your mental well-being and your emotional well-being as well, and just forming that connection there, we wanted to start fresh with Push. Te ahotanga o tēnei whare, e tino piki te wairua. Ai kei konei tātou ki te mahi korikori tinana, engari ko te wairua me te whanaungatanga ngā mea nui. Ko hohepa te moana tētahi o ngā māngai au ki Push Fitness. Hei tāna kua maringa nui tēnei tono onore nui ki aia. Nā rātou ke, I pātai mai ki au, hei tū ki roto I tērā honore me ki, no reira nāku te whiwhi kia horohia tēnei mea te Push Fitness ki te ao whānui. I tai mai au ki roto I tēnei whare no te mea kei konei te nuingo aku hoa, me taku whānau hoki, nā rātou mea mai kia piritahi ki te whare nei. Kua ka uaua te kuu atu ki roto I te ao wakapakari tīnana, kua wai anga tēnei kāui I tētahi ā uru mō ngā tangata katoa, kua te a. Nice bro. Ko te mea nui I ngā wā katoa mo tēnei mea te korikori tinana mena ki te whakamākoe, me maumahara he e waua ngā mea katoa I te wā tuatahi ka mahia. Engari, ka haere tonu, ka piki te kaha, ka piki te mauri, ara ka rere pai ai ngā mahi katoa. This is cliche, but the hardest part is walking through those doors. As soon as you're in here, not only will the coaches make you feel welcome, but our community that we've already created will make you feel welcome. This is your safe space. There's no judgment, no pressure, no obligations. You're here to have fun. Kua tūwera ake ngā tatau ki ngā tangata katoa, kua te koe ke tanga o te hauora. Phoenix Manly Green, Taiuru News.